4e place du classement. Oui, bonjour à tous. En effet, un Stuttgart Il avait réussi à arracher leur... Ils seront normalement dans leur championnat de Gianpaoli. sur plusieurs années. Repartent directement, c'est difficile. Ce qui explique ce début de saison également. De longue transversale pour Buonanni, l'ancien niçois. Buonanni sur le côté, Stuttgart, on l'a dit, qui commence à s'installer. Oh, attention, cette touche avec la frappe peut-être. Et ce plat du pied qui va passer juste à côté des buts de Ramaille avec Buonanni qui n'était pas loin de permettre à Stuttgart de prendre les commandes après cette erreur de marquage. L'équipe d'Aydinem qui ne fait que défendre, qui subit beaucoup. Avec notamment Andrés, l'Espagnol. Ils appellent. On voit des... qui est arrivé. Attention le centre de Buonanni qui a été contré. Ah, le contre avec Ibrahimovic à nouveau. Ibrahimovic. Vous en pensez, Gauthier, mais c'est là qu'il faut... Le terrain où les joueurs offensifs. La remise vers Assignon. Assignon. L'avant-dernière passe. Qui n'avait pas vu Ibrahimovic. Oh, énorme occasion là pour cette équipe d'Aydene. Après on va dire ce temps fort des hommes de Ré. Ah, ça c'est pas mal fait dans cette surface un petit peu longue. Akes dans l'axe. El Ranous. Ouais. Regardez, quand on regarde la surface, il y a... qui essaye d'accélérer le jeu de manière cadrée. Hein. Mais encore faut-il trouver des solutions. Le centre dans cette surface de répré. En face, le manque est 10 pour Stuttgart, si on comptabilise. C'est très rare lorsque les joueurs de Stuttgart parviennent avec Buonanni. Buonanni qui va tenter sa chance. Le ballon est contré avec Assignon, la frappe d'Assignon et le drapeau qui s'est levé. Le joueur qui pourrait rentrer. On sait que Sébastien Donès, Andrés bien positionné, mais derrière la... C'est pas pareil. Hein. Exceptionnel face à Francfort. Et peut-être une dernière situation. On joue les derniers instants. Le centre de Buonanni. Ramaille qui va écarter ce ballon. Ça cause des problèmes aux gardiens. Il était bien donné ce centre de Buonanni. On voit carrément une ligne de 5 défenseurs. Quoi qu'il arrive dans ce match en termes. Bon travail d'Ibrahimovic. Buonanni qui est passé. Buonanni encore dans cette surface de réparation. Buonanni, la tentative d'éliminer leurs adversaires. Surtout lorsque... remplacé donc par Aldaki. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناتي المتواضعة. قبل أن نبدأ الشرح أرجوكم أن تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم المزيد عن مثل هذه الفيديوهات. كما رأينا اليوم بدر الدين بوعناني لعب مباراة أساسية اليوم ضد هيدنهايم وقدم أداء الصراحة متواضع، لم يكن بالأداء الكبير رغم أنهم منحوا المدرب يعني فرصة كبيرة لإظهار نفسه يعني وإجباره على إدخاله في التشكيلة الأساسية، لكن بدر الدين بوعناني الصراحة خيب الآمال خاصة بعد تضييعه فرصة في الدقائق الأولى. الصراحة كانت سهلة جدا ضد الحارس وجه لوجه. لا أعرف كيف ضيعها بدر الدين بوعناني واستغربت كيف ضيعها. يعني الصراحة كانت فرصة سهلة جدا وسامحة للتسجيل يعني والتقدم لشتوتغارت ضد هيدنهايم. إن شاء الله بدر الدين بوعناني يزيد يتطور أكثر لأن مثل هذه الفرص لن تعوض. وكما رأينا بعدما أجرى يعني التبديل المدرب في الدقيقة 54 أخرج بدر الدين بوعناني يعني تقدم شتوتغارت، وهذا شيء يعني ليس في صالح بدر الدين بوعناني الذي سوف يعني يخسر مكانته الأساسية إذا واصل بهذا الأداء. يعني لديه فقط الكرات يعني في الأنانية، يجب أن يلعب مع كالفريق ككل. هذه نقطة يعني ضعف بدر الدين بوعناني. كما قلنا إن شاء الله بدر الدين بوعناني يزيد يواصل ويعمل في أداء الكبير ويتطور مع الشركات إن شاء الله، ولما لا نراه نجما كبيرا في الدوري الألماني مع الشركات، خاصة أنه قدم يعني في المباراة السابقة في اليوروبا ليج مباراة رائعة ضد بازل السويسري في الجولة الثانية من الدور اليوروبا ليج. كما قلنا إن شاء الله بدر الدين بوعناني ويقوي من نفسه ويعتمد على لمساته السحرية. وفي الأخير إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوناش تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم المزيد عن مثل هذه الفيديوهات. السلام عليكم.